Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Danas mi ćemo pričati vezane zastava džemata koja se zove Lvaj Ahmadijet. Lvaj Ahmadijet se zove na urdu jezik. Lva to znači zastava. Odakle je došao ovo ideja? Stvari o tome u 1939. godine kada drugi halifa već bio na čelu džemata od 25 godina i džemat već tada postajala od 50 godina zato što džemat bila osnovana u 1889. godine i u 1939. godine kada je dolazio džalsa i prije toga naš džemat već ima praksa za mađlise šura, a to znači kada svi vjernici i predsjedniki oni sjedi zajedno i daju savjet, a onda na kraju taj halifa odluči i taj predmet ide kod halifa. I do tada džemat nije imala svoje zastava. Tokom ovo program za šura kao jedna tijela unutra džemat, i taj šura je najbitan stvar u džemat poslije halifa. I oni su tada dali prijedlog da treba da džemat ima svoje zastava. I onda halifa poslao taj predmet kod neki kmetit i rekao i tražio isto od njih. Od većina ljudi oni su slažili, oni su rekli treba da imamo zastava. Onda halifa poslao predmet kod naše olema, učeni ljudi, i od njih tražio njihovo mišljenje. Onda oni su rekli u doba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem muslimani su imali svoje zastava i kaže tokom bitaka i poslanik sallallahu alejhi ve sellem nekad dao nekome zastava. Na primjer, jednom se kaže za Hazreti Ali, jedan dan ranije poslanik kaže sutra ja ću dati zastava na tom čovjeku preko koga Allah će podariti pobjeda za muslimana. Isto se kaže za Bajram namaz, jednom poslanik kada je slavio Bajram namaz i stavio svoje zastava i tokom pobjeda nad Mekka isto imao svoje zastava. To znači onda olema oni su predložili da muslimani u početak oni su imali zastava, ali neki su prije rekli zato što Ahmadija nema svoje država i nama nije potrebno zastava zato što svaka država ima svoje zastava. Ali kada na druge strane halifa uzio mišljenje od nekoliko naših člana, učeni ljudi, onda on na kraju je on odlučio zato što Imam Mahdi al-Islam isto imao jednom vizija da on ima svoje zastava i čak u jednom on napisao ovo i rekao svaki čovjek može da dobi otičište ispod moje zastava. Onda halifa rekao zastava je bitan stvar, kroz zastava jedna nacija bude ujedinjena, kroz zastava omladine oni probudi kao da budu zajedno i onda u tokom istorija islama u početak muslimani su dali život za zastava i zastava je kao čast za jedna nacija. I poslije ovo onda halifa odlučio da treba da mi imamo zastava i čak rekao moguće je sutra dan ako džemat dobi pobjeda i da ne dođe do toga da jedan kralj on napravi zastava za džemat, nego mi treba da sada odlučimo da napravimo zastava i dok sledbenik oni su živi koji su prihvatili Imam Mahdi, koji su donijeli velika promjena i onda kada je došao do ovo halifa je odlučio, onda tražio mišljenje kakva zastava treba da imamo i napravio jedan kmetit koji su uzeli mišljenje od članove džamata i na kraju ovo što je sada mi vidimo zastava halifa je dao odobrenje
taj zastava je crna boja i postoji ovo mjesec, ovo mladi mjesec i zvijezda i ima isto mjesec za 14. noći, to se zove Badar i oko taj Badar je pisana jedan ajet iz časni Kur'an وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Ovo je Božja poruka koja kaže zaista Allah vas pomagao tokom Badar kada ste bili ponizni i slabi i to je poruka kada je muslimani su bili najslabiji i nevjerni, oni su napadali njih i muslimani su branili sebe, ostali su živ, Islam ostao živ i muslimani su dobili pobjeda. Allah kaže Allah zaista vama pomagao u Badar, taj bitka na Badar kada ste vi bili slabi. Onda halifa odlučio da ovo ajet treba da bude pisano oko ovo Badar, to znači 14. mjesec, 14. noći kada puno sija. I na druge strane, zato što časni Kur'an govori, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je sunce i običani Mesija, on je mjesec, on dobi svetlost od sunce i zato to je došao do ovo tačaka. I onda kada je halifa odlučio da treba i sve bio završeno, onda bio još interesantan stvar. Drugi halifa rekao sada treba ovo pamuk odakle bi mi proizvodili ovo taj komad odjeća koja bude kao zastava i to je rekao prvo taj pamuk treba da to je posadi samo oni koji su sledbenik od običani Mesija alejselam. To znači ne smije neki novi član, ne smije neki njihove djece, nego lično oni treba da posadi ovo pamuk i kada se rodi taj zemlja pamuk, onda ove žene koje su gledale običani Mesija, one treba da napravi ovo konac od ovo pamuk i od ovo konac onda pravi odjeća ti sledbenik koji radi za takve stvari. Onda su bili neki sledbeni koji su bili zauzeti za taj posao, onda oni su napravili od konaca taj odjeća, komad odjeća bila baš široka, velika i to je bio, kada je bio završena, napravljena, kao sam rekao, to su napravili samo sledbenik običani Mesija alejselam, sve i donacija, svi troškove koji su bile za taj zastava, to su oni poklonili sledbenik od običani Mesija alejselam. Onda bi bila Jalsa Salana 28. decembar 1939. godina. To je bio došao taj čas kada halifa prvi put podigao zastava, bila velika zastava i onda on naredio i treba da učite dua Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. O naš gospodar, primi od nas, innaka antas samiul alim, ti dobro znaš i dobro primiš ovo molitva. I dok zastava nije stigao do vrh i onda svi ljudi glasno učili ovo molitva, ovo dua Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. I kažu se kada je prvi put zastava bila postavljena, ali nije bilo opšte vjetar i zastava isto je izgledao kao zalepena sa tom drvetom. Ali kažu kada svi su brinili da ne možemo da gledamo, odjednom počeo jedan vjetar, jedan blagi vjetar i taj vjetar onda je otvorila taj zastava, a svi su gledali zastava čitav, samo bio nekoliko sekunda i poslije opet prestala taj vjetar, nije bila poslije taj vjetar i ta je bila prva zastava u istoriji džemata i taj zastava još uvijek džemat čuva,
2006. godine oni su stavili taj zastava na poseban papir i na način da bi za dalje generacija oni bi znaju i koja ta je zastava. I kada je zastava bila podignuta, onda halifa on uzio izjava i kao od članove džamata da oni su obećali da mi ćemo dati svoj čast, svoj život, svoje vrijeme za ovo zastava, mi ćemo čuvati ovo zastava, mi ćemo žrtvovati za ovo zastava, mi ćemo uzeti ovo odgovornost i širit ćemo ovo poruka i dok ovo zastava ne bude na vrh od svi ostale zastave, mi ćemo nastaviti da truditi. Ovo je zastava Ahmadija džamat, ali u stvarnost ovo je zastava od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zato što tako se kaže da njegova zastava bila crna boja. A crna boja je isto interesantna da ta je zastava kada primi svetlost ne pusti dalje. Ako bijela bude odjeća, bijela odjeća kroz bijele odjeće svetlost prođe. I ovo isto je simbol da naša zastava je crna i to znači ovo crna zastava primi Božje svetlost od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i sada od nekoliko vrijeme postao tradicija u džamat kada bude Jalsa Salana se otvara kada halifa podigne zastava i onda bude zajednička molitva i tokom ovo 3 dana uvijek 4 mladi oni čuvaju taj zastava i onda kada skine onda daju potpuno počast. Neki ovi službeni u džamatu koji su na visoko funkcije, oni su dužni da kada podigne zastava da oni stavi na neki sanduk i onda zaključaju i tako sada svugdje gdje bude Jalsa Salana tamo mi podignemo ovo zastava. Ovo bio kratak priča vezane taj zastave koja je počeo u 1939. godine kada je džamat ispunila 50 godina, a drugi halifa bio na čelu džamat 25 godina do tada, ali poslije on živio do 1965. godine, je bio halifa 52 godine i u njegov doba džamat dosta napredovala i dosta ovih stvari što nalazi unutra struktura džamata on to napravio i on bio isto koji je uzio taj korak da džamat ima zastava i ispunio vizija od običajni Mesija alejhi selam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.